مثلا این که اگر زنی در حال شیر دادن بچه موسیقی گوش بده بچهش زنازاده میشه. شرکت کنندگان در کنگره بین المللی شعر بیداری اسلامی دوشنبه شب با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. بله، اخوانی و اخواتی الاعزا نرحب بکم، یعنی خوش اومدین. انتم یتفکرون هذا البیت بیت خالتکم و عمتکم الکریمه. لا ابدا ابدا، هذا البیت بیت البلی الفقیه الشعراء و بلی الامر کل مفلسین فی الاوزان و القافیات، یعنی تو وزنها و قافیه ها. فی بدایت الامر، یعنی هم اول کاری، اتمنا، یعنی خواهش میکنیم، لسید ناصر احمد هوشنگ الشاعر الشوریده سر، یعنی سرش شوریده زده، یعنی شوره زده، من بلاد الهمجوار اتفضلوا، بفرمایید. و هل نسمی ارضنا ارضنا ام نحن عمالا بها لا نزال بامرهم هذا المعادي بقاء بامرهم ذاك الوفي استقال. لماذا دردنا فرار کنه؟ ها؟ لماذا زوردنا جمع کنه کل ما؟ ها؟ نعم، كلنا الجداء گشننا نحب الكبيده بفنجوننا بأمرهم بصوتهم اهم افن. برو بغلی، دور زنه. ها؟ انا مسلم سني كذا شيعي كذا عربي كذا عجمي كذا ايراني، لا فرق بين الاعجمي ويعرب. انا مخلص، انا شاكر، انا کوچک مقام عظمى، كذا عربي كذا عجمي كذا لبناني كذا عراقي كذا سوري، كلنا نشتغل بمثوري او قوري مقوري، لا فرق بيننا الا بوجوهنا بالفسق بالفجورنا، هلبا بلي فقي اجورنا اي اجورنا اي اجورنا اي اجورنا، كلنا لا. وفي جدب آمالي غديرا وزمزما، إذا جف ميلادي ذكرتك نهضة تعيد لي النشأ الذي كان أعدما. يا إمامي وين أنت؟ یعنی کجایی تو؟ ما تبین پیدات نیست. رحلتی دی، یعنی ریق رحمت رو سر کشیدی. من هو، این کیه؟ هل هذا ولی فقیه؟ لا والله هذا شاسکول اکثر من گاگول. یا امامی این احلامش، آرزوات کو؟ انت میخواستی امپراتوری ولکن این بابا قوری نحنو گریگوری، چرا اینطوری؟ انک تگندو ینزدی فی ریشی و کل ریشات الاجمعین. أمة وارفة جذرها ثابت في الحق وفرعها في السماء، عنقاء من رماد صمودها يتخلق فرسان الخلود. عظما دنبتون قاطعتون فقط فکتون لقه و لنگ کف السماء، مازا هازا وضعیتكم جلوی هذه النساء. هل تفكر تتجمع هذه البقرات في طويلة والشبكات والقنوات ثم تخلص من الدمرات؟ الهی که سر مرد و شورخونه بشورن نتات، الهی که جز جگر بزن یتات بیشور. بلغ تحیاتی، سلام ما رو برسون لخجسته خانوم اینا بات. هنا قلعة الأحرار راياتها اعتلت، يا مولاي أنت ولينا، إذا أنت عنا ترتضي، إذا أنت عنا ترتضي يرتضي الرب. یا مولاي
ربیع العربی کردتت دلاک، بعد بن علی و مبارک و غذافی و بشار، اعتقد تو هم شوی بیفتی به این قارقار. یا مولاک ازا گاو و کب زای ثم کلنا ترزاک. یا مولاک این همه زور زدیم چی میدی آخرش؟ دینار، ریال او دلار. یا مولاک او چرا انقدر اشوه شطوری بیای؟ خب بگو پول میخوام دیگه. یا مولاک